Ask him to me. Say yeah. Hi. Hello sisi. Kunjani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngicela usichaze ukuthi ungubani uvelaphi umela liphi isonto. Okay, sanibonani igama lami uNomvula wakamtubati ngihlala eSiyabo Swa B and then ngimele ibandla iNCOC New Church of Christ. So sisi niphume namba ngakhi kule nto amankonzo yokudlala netball? Yo, siphumi position number 2. Ufila kanjani Yo, sisi? I'm over excited, yes. I'm over excited. Kuze nifike la nikhona nenze njani ukuthi niphumelele? Ngisho ngithi sisebenze kanzima. Okay, igame beyi tough. Our first game kahle be right, but the second the third it was tough, but we tried our best ukuthi si win. Umlayezo ufuna uwatshela amantombazana amatsha ukuthi nabo unyoko zawo ngalesikhathi bazithole la yini sisi? Ngisho ngithi mina bantu abasha ozani sizodlala hayi ukuthi mawudlala inetball which means usesemncane or njani ukuzivoca kahle so isports sisusa entweni ezinengi ekungafanelanga mhlambe kube ngabe sikizo isports siyasiphephisa kahle ngisho njalo so then abantu abasha nje abeze mina bazodlala Ofisa ukuthi kuedwe ngoba bathi nyawoza lento iyaqhubeka ne so ways to improve this ukuthi be more attractive amanye abantu bakhona ukudlala ama team akhule ngibangenzani? Ngicabanga ukuthi banga okay ngiyazwisisa manje ukuthi isaqala then but nabangangezelela ama prize mhlambe leyo nto izomotivator abantu ukuthi okay kunama winning prize then maybe like abanye ngithi mhlambe abanayo igere so if kunama winning prize lawo leyo mali leyo zabe bayiwinile izobasiza kakhulu ukuthi mhlambe bathole igere if ever abanayo. Congratulations ngokuphuma number 2. Nyako zawo siyanizela nathi noma nje. Sazo practice ngamandla ukuthi sibambe position number 1. Thank you.